want to thank you. Let me leave you with this, patriots. The unity that you have, you should never let no devil in hell come to tell you they are more important than the PA. No one is more important in the PA. They say we are a colored party. No, we are a colorful party. You must never believe that. Next week, we will celebrate the right way. Ons kan nie met mekaar kyk die gevaarlike wens celebrate nie. Die wens soek steeds en een skelm een koele box. Ek ken ons vir julle diep skelm. Ek en Pastor Jappie gaat wegkyk. Wat gaat hoor dat die wind breek. En ding wat soos ek en Pastor Jappie wat die drinkie. Drink by jou Fanta en jou Coke. Dan breek jy ook wind so die mense wat die Belinda lou. Vir allemaal wil ek sê, niemand hier is meer belangriker as iemand anders hier. Bly so plat op die grond soos 'n menorah bly. As hulle sê, we can celebrate today, you're like, no. This was just the starter. The main meal is coming next weekend. So next weekend, we are going to celebrate. We're going to have a stage. We're going to have music. We're going to have artists. We're going to have cows. Not a cow. Cows. For the councillors. Baie dankie dat julle kom werk hier. I saw you on Facebook. All the councillors. Can we give our councillors a hand of applause? For me, but I must as the president of the party. Somebody asked me, Pres, who do you think worked the hardest? I am going to tell you, this man right here, this man right here, Odi. Thank you, Odi. Thank you for who you are. Thank you very much. I saw your work. Baie dankie. Mense, the NEC said I must share with you. Ons soek weer van coalition goed te sien. Next year, vat ons municipaliteite oor. Ons kinders het die werking. Ons beamptes het die werking. Ek kyk hulle na die parlement. Hulle sê tussen 18 en 35 kan die werk. Maar nou vraag ek myself, wat hy dan 82, wat soek hy nog hierso? Mense, hier gaan nog baie parties kom. Fly by night before the election. Hulle soek net een seat vir hulle self. Hulle soek nie seat vir mense nie. Hulle soek net 'n seat om vir hulle daar kan indruk. So ek sê vir julle vandag, baie dankie. Vandag, patriots, laat die ander mense wat hier is, wat nog nie patriots is, dat hulle eerste eet. Moet jy nie gaat voortaan aan die rijen met die groenties het nie. En moet nie nou die t-shirt gaan uittrek nie. Paisa julle! Paisa julle! Paisa julle! Paisa julle! Paisa julle! Hoe staan julle? 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 Waar is die hot? 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 Salut! 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 Thank you very much. Thank you very much. Bye bye, thank you. Julle kan maar relax hier. I have got another meeting.